Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samaning nga istorya, ngayon kam pinauluan. Baraha! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Ayos! Tong ikaw, ay na! Tong ikaw! Nay, aldaw mo ita, Adela. Nangapak ka. Una, ay pasensya kayon taala kung dagiti tayayo. Sige, siksike mo, hindi ta baraha. Hindi ka ganat. Isaganam kit diday tatayam. Pasigurado ang mga bakakmanan. Napintas na ito'y solitaryo kita. Malukatak sakit diday ito'y baraha pa. Mapagsisilpok aminan. Kaya't nasawain, swerte manan ti ipasimudaag na. No inak makitong sigurado ang mga bakakmanan. Adela, dayta manan barahatig iggamam. Awan lakad dayta barahatyas asikaswam. Di ka pa agluto. Ha? Ay, anya ti orasan na yan? Pangaldawan na. Ay, jakmutan na puutan ti oras. Ingkagluton. Sikan ati agluto. Kakaiso na Domingo. Kat awan trabaho. Nabanugak nga rod ang nagbalsig iti pagsungrod. Ingka kat aglutong tanay. Madama pa'y laang ti panagsulitaryaw. Ipasimuda agday taoy ang mga bakak tumanin into next meeting May. Di nakpagpungtutan, Adela. Ingkagluto, tanabambanugak. Ay na, di ka kadi agungot akas takarpyaw. Tano saan, sinaan kan? Ay, awan mon, Adela. Day talatan barahatig iggamam. Ay bayan naklata. Di nakmaparitan nga agay ayam iti barahan. Oh, sikamat gayam manong karpyo. Wen Joby, kung natay may isang ubing, nga dadagiti anak ko dito eh. Adala itay, ng pimanaw damot laeng, kalpasan ang nagmeriendada. Pinagmerienda mi da, Joby? Wana, tako na damot ang mabisinda. Pinakan ko ida iti tinapay kan pansit. Ay, kasano asaan da nga agbisin, ket awan met naluto ije balay. Amangan no mabisin ka matkit di, manong karpyo. Umay ka mangan dapay mo't nabati a pansit. Ay, saanan? Nakababain, Mike. La, umay ka kit di. Ado tinatda pansit. Umay ka, tagsangot ta amangan. Ay masurunak. Masurunak iti manugang mo lakay. Baybayan na mo tinda kiti anak na. Tamapan makitungtong Amangan no agpalpaliwalaeng Anya nga agpalpaliwa. Ti kunam kit day manugal ti manugang mo. Anyalaki din. Kasapulan tayo mati agpalpaliwa Kas iti manugang ta. Agpalpaliwa mo't sagpaminsan, ababaan iti panagsugal na. Anya? May amlatan di manugang ta. Sana balay, ta nakapimpintas mahit. Anya? Miswa bayamon bakit? Isakit mo di manugang mo, ha? Amanugal, ha? Ngam di mo isakit jay anak mo, akanayon ang mabambanog manipod iti trabaho na, ano sumagputan kat isupay lang ti aglutaw. Kat jay manugang mo anapintas, nga isaksakit mo, agtugtugaw lang. Bayamlatan. Ay sana mabalinti kasta, ha? Pagsasawak at talaga jay manugang mo. Apay nanang, anya ti ibagayaw. Ay, na yan. Nakatugaw ka laang dito isa alasyaw, kat agsul-solitaryo ka laang. Katwa na, anya ngay tidakas na nanang. Awala kat baraha tig-igamam, Adela. Apay aya nanang. Kita man na ti balayaw, aga kaiwara ti gamit na kiti anak yaw. Sakit, ay nay, na yan, Adela. Di ka pa'y makapagsagad. Kita man ti dataryaw. Kita. Adula amin ang makitkita yung matnanang. Pautangan dakman kit diti kwartayaw. Bayadak to, no agsweldo ni Karpyaw. Tapang usaram iti utangam. Isugal maw. Ayawanin bibiyang yun upang usarak, nanang. Basta pautangan nak, tabayadak taw. Ayawan kwartak. Agtrabaho katap na da kwartam. Tamok matla nga ipan mo iti sugal. Awan manaknakam mo nga asawa kan ina iti pamilyayaw. At tuyin ti utang nga masangaribo, Adela.
Ay na, agyaman nagtatang. Imbag kayo pa'y, tadda maipautang yu kanyak. Ngam ni nanang katawa, di naklangarod mapautangan ng nagadupay la sermon na kanyak. Di mon ikan kanaw, taguuyong dayjay ket no dadduma. Kasta ka di tatang. Ay uwen, Adela. Sige nga rodin tatang. Ina ko na, bayadak tulat na to'y 1,000 no agsweldo ni Carpio. Uray di mon bayadan. Okay lang kanyak. Talaga, tatang? Ay, no! Ay, nagsaya at kayo talaga katugangan. Adeta, naabak ka manin, Adela. Tungit ko manin. Ay, nagalasan. Ay, sika Norton, tultulagam samot na kita baraha. Apay akanayon asika ti makatungit, ah. Depende da ita, iti diskarte. Ha? Inabak mon tili magasot ka. Mala, mabit lang ha. Ta siksakak manin da ita baraha. Sige, saksakam. Nasken amasubot ko day tali magasot nga inabak mo kanya. Amang ano, abakak pa da ita natdaan 5 agasot mo. Para makita. Ala, saksakam mo day tabaraha. Saan tanyag tong Adela? Ha? Apay ngay. Ngamin, abakin ka matlang. Ay nanasken amasubot ko ti inabak mo a 700. 300 laang tinatda kwartak. Adela, naragsak ka di iti sidong nilakay mo? Ha? Ano kayat mo? Sumurot kan kanyak, tadatantag ka balay. Di uray inaldaw ngagtungtong ita. Ha? Uwan, Adela. Mom, napintas ka. Ken, iti pailaeng nga dalimod apa naggustokin ka. Anya? Kwa? Arakupen ka man, Adela. Ay, apay nga inarakop nakmatan, Nortown na. Adela. Awanan kayo itibain. Ha? Karpiyaw? Yaw? Ala, kasanuitan. Jakon amot ya ramidag. Sigurado, apaan nak nila kay ikaw. No isina na kanila kay Mao, umay ka adagos diti balay ka, tadatantag din na. No apay ngamin nga inarakop na. Ay ayatin ka nga, Rod. Imposible nga wanriknam kanya, Kadela. Awan mo't talaga tiriknakin ka. Imayak la dito'y balay mo, tamakitong itak. Ay ayatin ka, Adela. Saan kanya agsubli di balayaw? Gaputa sigurado asaktan na kanila kay Mao. Agtaray takidain. Anya? Uwan, Adela. Isinamon nila kay Mao. Uray agpalawag ka, Adela. Saan kun adenggan? Ngamin, nalawagan kanyak ti amin. Nagalas ti aramid mo nga asawa. Jakmet namnamaan nga arakupan nak ni Norton. Napanak la iji balayda, tapno makitong it. Ngam inarakop nakmay. Awan kit di ti manaknaka mo a babaya. Ala amon dagiti badom, tamapan kan ije balay na. Ha? Total, padamet ni Norton at tumutong it. Sige, da kayon ti agasawa. Mapankan iti ayan na. Total, awan met lang serbim nga asawa. Saan kumamot akas ta, Carpio? Sorry. Total, inaldaw metlaeng ken rinabii abarahatig igamam. Di sige, da kayon ken ni Norton ti agden na. Saan ka napaganano? Saan, Carpio? Pakawanan na kuma. Pumanaw kan dito'y balay. Ngamin, mangibabayin ka lang. Awan manak na ka mo nga asawa ken inadag iti anak ta. Si kagayam tinagipulong kinilakay ko anapanak ijay balay da Norton. Kitaam ita tinapasamak, Jove. Pinapanaw na ko nilakay ko ijay balay may. Saan asyak ti pabasulam, Adela? No di kat si kamot la ti aking basol. Manakibiyang ka iti biyag ti sa balay. Nagdamag kanyak nilakay mo. No sarino ti ayan mo. Ngamin, mabisinan dagiti anak mo. Ngamawan mo't gayam tinaluto akananda. Iso nga imbagak no anya tinakitak. Asimrek ka iti balay ni Norton. Tapod nomot nga minanakita dagiti 2 amatak asimrek ka iti balay na. Ha?
Basol mo, no apay anagsina kami kinikarpyo. Ay na, Adela. Napintas ka nga agpaiso. Ngamawan mo't manaknakam mo, babae. Anya? Agnakam ka na, Adela. Iti kasta, at damot sirbi dahi ta kinapintas mo. Anya ti kaadam ita dito'y balay may, Adela. Iko nga nanang. Kailiw kung dagiti anak ko. Iso at tulungan da kumamakisarita kinikarpyo. Ngagsubli ako ni Ije balay may. Ay awan bibiyang ko iti dayta. Naimbag ko maamot no pagwadan ka nga ina iti pagtaengan niyo ay ngam saan mat. Nanang. Iso ang mas kayat ko pa nga ore awan ka iti balayaw. Tapno saan ang makitkita dagiti anak yo ti mading araramidam. Kat amangan no matulad da. Nanang. Saan ka ang matulungan? Iso ang pumanaw kan, taawan maitulong ko kan ka, Adela! Kasano itan? Awan mat masnup apapanak. Di nakmat kayat atulungan ti katugangak a babae. Napanan nga ta ti katugangak a lalaki aya. Tamangan no iso ti makatulong kanya. Naggapwa, Adela. Si kamot gayam tatang. Tatang, kayat ko ti agpatulong kan ka. Kayat ko ti agsublay di balay mi. Tulungan dak ko mga tatang. Anya nga ti maitulong ko kan ka. No talaga di na kan kayat ti anak ka. Tatang. Ay, anya lakid din ay nagalas mo ngamin ti aramid mo. Tatang, napanakla ang nakitong itkin ni Norton. Awan relasyon me. Anya? Ngamjak ka mo nga dagayam rik na kanyak ni Norton. Iso nga inarakop na. Kaday ta tinakita ni Carpio. Ay, awanan ti maramidak iti dayta, Adela. Tulungan dak matin na tatang. Isaksakit kay day. Agam saan itan. Ngamin, madia talaga ti aramid mo. Taoray ti mismong asawam, di na magustuhan ti aramid mo. Tatang. Ken maysa, uray tulungan ka, no di na kan kayat ti anak ka. Ay, awan maramidak, Adela. Tatang, kasano ako? Makaamukan Sulbaron ti palikot mo. Ngamin, saan ka matulungan? Norton, sikat mo ka makatulong kanya. Tulungan na kami kinila ka ikaw. Ipanaknak mo nga awan relasyon ta. Pangasim ka diya, Norton. Si kalaang ti makatulong kanya. Makisarita ka kinila ka ikaw. Katibagam nga awan relasyon ta. Ibagam ti agpaysua. Talaga mat nga awan relasyon ta. Anya ti kaadayo? Nagpuskol mo't tentero payo? Kastunay, Carpiao. Awan relasyon may kini Adela. Data tipod na Anya nga rod tiga po na nga agin inarakop kayo, ha? Agtungtung it kami laang, Carpio lakay. Agtintinong it kayo? Iso nga agin inarakop kayo? Ay, pasensya ka, Carpiao. Aklonak. Gusto ak ngamin kinibagit mo. Isuan naarakop kaw. Nagpatinggalaeng ditati naramid may awanin sa balipay. Pakawanin na kuman, Carpio. Kat agsubli akong dito'y balay. Ikari, Carpio, sana kun amakitungtungit. Saanan, ikari ka talaga. Anya? Inaldaw ka meten nga aglablaba, Adela. Ni, da kayo magayam nanang. Wen, agaw awat ak iti labada. Ta isupay nga igatang ko iti mantika ken asukar mi nanang. Nasaya at no kasta. Wen nanang, nagbalbaliw akon. Ay kat, nasaya at launay.
Ta sika ti ina ti pagtaengan yaw. Sika ti mako na asilaw amang lawag iti pagtaengan yaw. Ngam no sika asilaw, ket napunday, kasanong arod ang masilawam ti pagtaengan yaw. Wen nanang, amok itan, kit talaga ang nagbalbaliw akon. Nasaya at no kasta. Naragsakak ang makakita ken ka, ang nagagot kan iti trabaho diti balayaw. Kat among matan ti manggad. Saan akas idi abaraha lang ti amom nga igaman. Iso ang maragsakan para ken ka, Adela. Saan itan nanang? Inwaksikon iti biyag ko ti baraha. Nagbalbaliw akon at talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinaulwan. Baraha! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Rumanak pa iti Sulakay. Sa di naman ang tipa pa na may asita, bakit? Mapanak iti ayan damari Rowena. Anyat aramidin nyo, Ijay? Anya kalakit din aya iti Sulakay. Saludsodong mat amin nun. Apay, dakas tiyag saludsod. San abale, tanakaluto akmatin iti kanam. Umanay mat siguron dayta. Imbis ang makitangdan ka. Saan aday ta makikakaaruba ti aramidan? San abale tasag paminsan lang mag. Anya sag paminsan? Kat no inaldaw nga adda ka iti ayan da Mari Rowena. Ay nakababain ka nito akabsat na. Ang mga panunutan na disdisturbom jay tao. Ischedule mi nga rod ita. Saan amabalin ngaglangan na? Dahito ti Diyos mo, Mari Belen. Agyaman ak Mari Awan ka di pa ni Marisita. Adda akon ko kumaray. Apay nga ita kalaang, Marisita. Amangan pinaritan man ti asawa na Mare. Ay napasensya kayon ko kumaray. Inuray ko pa'y ngamin ang nagrubat ni Tirso sa akrimuar. Anya kalakit din Mare. Maawatan ka mo. Tinapatag, nakaumay ka. Anya nga iti baro at chismis, Mare. Wan nga ron, sigurado nga aduman ang tinasagap mo, Marisita. Ayun ado talaga ko kumaray. Dumngag kayo anaimbag, tarugyak tagistorya. Ay na, adda ka matrelasyon na kapitana kan kagawad lito. Adda nakakita kin ni kagawad lito ang naggapo iti balay da kapitana. Anya, saan ka di nga adda asawa ni kapitana? Adda ngam adda yumot ngamin ti pagtrab-trabahuan na. Saan tay nga amo? Ang mga sikog ni kapitana ita, kat anak da kan kagawad lito. Mabisina kaon, belay nanak kaw. Anya kalakit din tatang. Mabait lang mo't ata ginanaak. Kita makasangsangpot ko laang. Sa dino nga mi tinagapwa maya. Apay narabyan ka man ay. Iti ayan da Mari Rowena Ay, dahi tala makikakaruba tin into na ram. Ay natatang, dinak man ka di pakibyangan. Adda ka di maganap mo iti dahi tangar aramidam, Belen. Intun madamdama, si kanto ti pag-iistoryaan dagiti kukumaray. Saan to na mapasamak day tatang? Saan ang maaramid dagiti kukumarik day ta kanya? Sino tinangibagang agpakarabi ka si ka? Ay napasensya kan Tirso lakay. Apay nagtangkan ti ulom. Saan ka di ngayon bagakkan ka? Saan aday ta makikakaaruba ti aramidam? Apay isungarod magtiragsak ko. Maan kaya dito'y balay? Agdalos ka kit di ta arubayan. Awan aramidam. Tapnoy bagakin ka Tirso. Saan akumpleto ti aldaw ko? No saan ko makita dagiti kukumaray? Jak amukin ka sita. Ay maminsan pa mapan ka iti ayan darwena. Talaga nga itulod ko amin gamit mo jay. Tauray ijay kan ngagnaag. Si kamagayang Mari Belen, naimbag abigat mo. Nakasagana ka din, Marisita. Ha? Anya kalakit din Mare. Nalipatam samot nga schedule tayo ita. Ay na, pasensya kayon Mare. Ngam sa anak amapan iti ayan ni Mari Rowena ita. Apay ko maasaan, Mare. Ang mga papanawon nak ti asawak dito balay Mare. Narigatang. No alas 5 iti malam ti panagawid ti asawam, agawid kamot sakbay ngag alas 5 iti malam. Shh! Agtal na ka man Mare. Adda ni Tirso dita balay. Ang mga numangag na ka. Ala, wanan. Inak nga rodan Marisita. No saan kamot gayam amapan.
Intun maminsan tumanan. O, apay asikalaang Maribelen, ni Marisita ngay. Kunak man no dimmagas ka iti ayanda. Dayta nga ro di parikot mare. Saan ka no ang makarwar ni Marisita ita? Ha? Apay ngay? Mabutang iti asawa na amare. Amangan ka no papanahon ni Tirso no ipilit na pailaang ti umay dito'y balayo. Kasano ngay daytan? Saan tayo mo't akumpleto, Maribelen? At dati nalagip ko nga aramidon tayo mare. Anya ngay daytaan na panunot mo, Mare. Anya nga tano, agaramid tayo mo't iti group chat tayo nga agkukumare. Taidjay tayo nga agtutungtong. Ay, wanan niya. Nasaya at na panunot mo, Maribelen. Anya ter aramidam dito'y balay, Maribelen. Awan ka diti asawam mare. Awan ni Tirso. Adda trabaho na ita, Maribelen. Apay? At dati Facebook mo mare. Facebook. Anya kalakit din aya mare. Masapul nga dati Facebook mo. Tapno maiad ka iti group chat nga inaramid mi kinirwena. An-anuan tayo ti group chat ay Mare? Ijay tayo nga agiin ni storya mare. Tapno ure agiin na dayo tayo. Makapagmaritis tayo lata. Ay, mabit laang. Ta ipakitakan ka ti Facebook ko, Mare. Aday ta, Mare. Ala, iyag na kon iti group chat yaw, Mare. Ni Maribelen tinagchat. Basaak man no anya ti in-chat na iti group chat mi. Nakita anagawid ti inauna nga anak ni Marilagring nga agad adal ijay ili. Ket dakkel ti tiyan na kukumare. Kasla masikog. Ha? No kasta? Agdagaya man apo ko ni Marilagring, ay na. Itaman pa saan mo nga inpili ti rumwar, bakit? Apay ngay. Di mat cellphone mo ti dumdumugam. Hoy, sita! Mangmangagnap. Itay pa nga agsasawak dito, hingam di ka mat sumungbat. Apay? Anya ti bagbagam aya. Ti kunak, itaman pa di mo impapili ti rumwar. Saan ka di aday tati kayat mo? Ay, katuwa na. Nakababain mo't kadagiti ka baranggayan no agal aliwaksay kalatan. Oh, diwis granted lakay. Manipod ita, dituyak laangan balay. Itaman payasaan nga imay dagiti ko kumarim diti balay. Rowena, ading kaw. Saanen Manong? Nasaya at matano kasta, tapno awan tinakalalaw. Wen nangaramid kami ngamin iti group chat mi Manong Tonito. Isutios usaran mi ita Ha? No kasta? Nag-level up kayo, mate? Anyalaki din aya Manong Tonito. Kapilitanen At least, no group chat usaran mi, ure nagiin na dayo kami, makapag-iistorya kami latang agkukumare. Ay, pati gayang pa nagchichismis yung nagbalinin digital. Agasum ngay ta dapay gayam group chat dagiti maritais. Anya ti ko na Manong Tonito? Ti kunak agan annad kayo. Tama nga no day ta group chat. Ti pangrugyan ti saan nyo apagkikinaawatan niya kukumare. Rowena. Anya ti mangangot ko sita. Awan mat ti maangot ko. Kasla da naksit Ay sus, aywan, di inlinay ko ngayon na po. Amangan no iso ti maangot mo anak sang. Ay, anya kalaki din aya bakit? Ay napasensya kan Tirso, naawan mo't iti panunot ko. Kasanumot namin. Nang rugi iti agsapa aging gayta. Dayta cellphone mulatan ti dumdumugam. Saan ka makikakaaro ba? Agam, ay na, dayta mo tan cellphone mo ti intunaram. Ay kwa, maladitakan. Ay nakitaan ti napoy nga ilinlinay ko. Tanga trabein, ngam di ka pala maturog, bakit? Adapi ngamin napatag apagtutungtungan mi kadagiti kukumare. Anya? Wun, adda inaramid mi group chat mi ngagkukumare. Anya kalaki din aya bakit? Oh, apay manan. Di ka pa'y agyaman, tasaanan amasapul arumwara. Tamabalinin nga aggiin mistorya kami kadagiti kukumare. Babaen iti group chat. No siyak ti sika, aglive kan iti dayta group chat. Apay ko mga aglibak ngay. Amangan mo ano daytan ti pakaisagmakam.
Inton kuan, dayta a group chat ti pangrugyan ti diyo pagkikinnaawatan ngagkukumaray. Anya kalakid din ay Tirso. Nag-uwi ka talaga. Anya ti aramidem dito'y balay, Rowena. Inmayak, taadadakkel aparikot ko. Belen, Anya rita aparikot. nagliksama ti group chat tayo. Naaman ni Kapitana dagiti imbagbaga tayo may papankan ko ana. Anya? Diyak nga rod amo na sino kada tayo atallo tinangidanon kan ko ana. Amangan mat no ni Sita, Mare. Isumat lang ti atap ko, Mari Belen. Anya lakit din na ita amari Sita. Imbes a sekreto tayo laang atallo. Indanon nakit din kan Kapitana. Kasanungay no kaswanda tayo. Wan nga rod, Mare. Nasaysaya at samot no ikatenta ni Sita iti group chat tayo. Adun ti amo dayjay a babae. Nasaysaya at pa'y Mare. Ala, ikatumon dayjay a Sita iti group chat tayo. Sukatan talaangan iti baro. Ay sus, diyak matan mabiro kan ti group chat mi kada Mari Belen. Na. Apay ngay. In-remove dak matan. Awan mati amok abasol ko. Tapno ikatendak iti group chat mi ngagkukumaray. Na. Apay akas ta tilang abigbigat, bakit? Ay, awan, Tirso lakay. Ay, okay ka lang. Wen, okay aklang lakay. Sigurado ka? Wen. Kwa. Mabalin ka di arumwarak madamdama lakay. Sa di naman ang tipapanam. Ay kwa, adala na patig amapan ko gatangan. Ala, palubusan ka. Magsubli ka matla dagos. Naimbag mo, itanasabat ka dito'y dalan, Mari Rowena. Di na kawawagan iti Mare. Awan ko Marik akaskan ka, Sita. Siyak ti inikatyo iti group chat tayo. Nga awan mo't makagapo. Ita, kasta ti bagam kanya. Kasanumat ngamin. Amin ang pagtutungtungan tayo iti group chat tayo, kat idandanon mo ka ni Kapitana. Anya nga indandanon mo't asasawam si Rowena. Di ka man aging didam mo si Kasita? Awan tindandanon ko ken Kapitana. Amangan mo't numay sa kada tayo tinangidanon ken kuana. Kada tayo atallo, si kalaang ti plastik. Kas kinunak itayan, awan tindandanon ko ken ni Kapitana, period. Asino kumangay ti dadduma amang idanon ken kuana? Agrason ka pa ilang amin. Sige, umasidag ka dito, itaipungot ka. Nanay ko. Ano ti buok mo, Rowena? Nagsabat kami kanisita di tadalan. Kat ilibak na, nga iso tinangidanon iti nagsasaritaan tayo may papan ka ni Kapitana. Hay! Kat, intulok mo mat nga ipungod na ka? Anya laki din aya, Mari Belen. Lima banak mat Siyempre. Agong ungot ka di, inikat ta iti group chat tayo. Aywan, Mare. Apay ka nga inikat ta, nga awan mat makagapo. Ay, nagpuskol mat talaga ti panagrup-rupa day taasita. Kalpasan ti inaramid na. Isupay Kunam mo na sino napintas. Ngam saan mo, tanagado ti pekas kan kamoro na? Ay, pudula unay tanak ko na, Mari Rowena. Saan laang aday ta, Mari Belen? Dakkel pa'y ti bilbil na. Anay ko, tilukpo kanay. Nagsakit tilukpo ka kinugtaran ni Rowena lakay. Anya kalakit din ayasita. Di ko nam kanyak. Mapan kala gumatang. Kasanumat nga man, ipapilit da asyak tinagidanon kin ni Kapitana kadagiti nagsasaritaan may. Inikatdak pa'y iti group chat may. Saan ka di nga idipay lang ibagbagakken ka? Adi ka mainay-nayon iti dayta group chat. Naimbag kumamit No usaran nyo itinasaya at dayta group chat. Angam saan may tagchichismis kayo. Anya kalakit din ayalakay. Nasakit lang arodan tilupok, sermonan nakpay lang. May salati maibagakken kasita Sarde nga mo dayta group chat. Aglalo pa'y ka kasta mo dayta group chat yaw. Puro marites tin-into na rin yaw. Ay, inton pumanaw ka. Siguradaw, asikanton ti sumaruno a pagchichismisan da dita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Group chat! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Di ka ka din naging miimaon, Rosana bakit?
Nakitam lang nga nagsarita kami kini Maricel. Ipagarup maun nga da relasyon may. Ha! Kagurgora ka, Richard. Anya lakit din ni Rosana. Nabayagtan nga agasawa. At dapayin apo ko ta. Agsilos ka pa'y laang. Ay basta kagurgora ka. Di kan kayat. Mala, nubasol manday jay ngay naramid kao. Agkidaw ako niti pamakawan kan ka, Rosana. Please forgive me. Che! Nay, pakawanin na ka din. Promise, liklik ako ni Maricel. Jakon ka sarsarita. Ay, kun kunamlaang day ta, Richard. Kut no first love mo ni Maricel. Idi day ta, Rosana. Ngam si kaitan ti ayat kao. Jakon pagan ano ni Maricel. Past is past. Ako na nga raw. Ha? Basta kagurgora ka lata, Richard. Arakupan ka na, tapno mapunas tiguram kanyak. Rosana. Anay ikaw. Apay ngagsipat ka ngay. Arakupan na kunam, ngam sa bali, matigig gamam salbag ka. Ha? Kay, ayos kayo kadimanan kinitatang, nanang? Ayos man ang Jojo, anak ka. Saan kayo ngagsilsilaws? Ay saanin, anak ka. Awan ka no, matrelasyon da ka ni Maricel. Talaga, magamin nanang. Agim-imon kay itaangin. Sana maaramid ni tatang timang luko ko da kayo. Ay ayatin nakmat gayam ni tatang yaw, Jojo, anak ka. Siyaklaan ka no, ti ay ayatin na. Una nang, iswa punasan nyo man dahil panagim-imon nyo ko ni tatang. Nasingpot ni tatang. Iswa di na maaramid timang luko ka da kayo. Gumatang kay tilako kanatang, Richard. Agduduma mata natang tilako, Maricel. Wan, adda sitaw, adda taraw, adda bunga ti parya, adda papaya, ken alokon. Day tapang pinakbat ti gatangag. Makasidsidaak ngamin itinatanggay. May maya mula, ano pa siganat natin ti sidayan tayaw. Tapno, agpaot ti biyag ako nada. Talaga, Maricel. Kayat ko dagiti natangam karne. Nagbiitak mo ito na masuya no karne ti sidaek. Akas iti pan nakasuyam iti kanyak, Richard. Ha? Sika talaga, Maricel. Inikamanan iti sabali kay papanantimbagakken ka. Mala, itid mo kit ng tigat-gatanga tabayada kaon. Ay, huston, Rosana, bagay. Di nagbarsakan iti pinggan, akas ka da palanggana. Babairaw, awan ti may sa asaom, Richard. Anya ka di mananaya ti madingay naramid ka. Nagbayag kayo ang nagsarsarita ka ni Maricel nga ex mo itay. Ha? Ay, gimatang akla iti lako na nateng. Gumatgatang ka, wano digdigaam, Anya lakit din ni bakit aya. Apay kumaadigaak nga ay kat adda anak mo iti asawa. Nagkareka di mon kasarsarita day nga ex mo, ita kasarsarita mo't nga raw. Kid-kid dayampay. Anya, adyak mo't kiniddayan ni Maricel. Nasiputak dagiti matam, Richard. Urela agoy oy dagiti matam akumit kita iti barukong na. Ay saan mo't kamali day tangay bagbagam. Gumura akmanin kan ka, Richard. Ha, di kan kay kaya. Anya. Ay. Anya tinapasamak ka dagiti pinggan nyo, tatang. Nabuong damatang. Ay, ginura nakmanin ni nanang yaw, Jessica anak ka. Imbarsak namin kanyak dagiti pinggan kas kada palanggana. Anya lakit din ni nanang. Apay ka no anak kapungtot kada kayo. Kas iti sigod pagimimunan naman ni Maricel. Anya? Gimatang aklang matitila ko ni Maricel natang. Kalaat mata na nagrambaw. Sa dino nga rodin ti ayan ni nanang, tatang. Nagpupok dita silid may. Kasla ubing abasit agumura ni nanang. Nasken ka di pa nga agpupok, ijay silid dyaw. Ay, hijak man mo kay ni nanang yaw. Pampanunutak man ay nukasanok nga ay wine. Kasto itaramidam pare Richard. Sagutam iti paborito na asabong tapno mapakawan na ka. Ha? Huwag ngagpaiswan niya. Pari na maga. Aga, kunamot pare Richard. Saan kat anamaga?
Saan ka diyan na magati kasuron mao, pare? Naay, inulit na paila ngayon balikas. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo pamuspusan pari aga. Inak man nga ron gumatang iti paborito na asabaw, baring pakawanin na kaon. Sabong para ken ka, Rosana, bakit? Apay day ta sabong, Richard. Isagot ko ken ka, tapno di na kon kagura. Di nakmaala iti sagot, Richard. Kagurgora ka. Ibalang mo day ta sabong. Nagbangset. Ha? Nagbangset kung nami ti dayto asabaw? Ket no paboritom dayto asabong, bakit? Wanaw, aginaw ka. Anya nga aginaw, Ha! Anay ka. Nariwisan ti bibig ka. Apay ngagsipat ka ngay, bakit? Ha? Maalampay lang timang rabak kanyak, Richard. Amom lang nga ro din na gumurgurakan ka. Ala, no basol man na hindi dyan ngay naramid ka. Agkidawak man na niti pamakawan. Please forgive me, Rosana, bakit? Ha? Si kalahan ti ay ayatak, bakit? Ay, dapadapam ti pusaw, tapno mariknam ti ipit-pitik na. Anya? No makapagsaula ko matipusaw, ibaga na si kalahan ti ipit-pitik na. Jack mamate? Anya lakit din ni Rosana. Arakupan ka man, tapno mapunas ti panagimimon ma. Nita, Anay kumanain. Apay ngagsipat ka ngay, bakit? Arako pandak ko nam, ngam sa bali, matigig gamam salbag ka. Ha? Mayat man ang tilin ng datatang kananang ading ko. Wan, Manong Jojo. Aggin-gin ng tildamanen. Enton kwan, gumuran tumanen ni Nanang. Ay, nalaing ngamin nga agimon ni Nanang. Pagsilusan na pailang ni Nana Maricel, kit na bayagdan ka ni tatang agasawa. Talaga mo't Manong Jojo. Itapay abakit kan lakaydan nga agselos ni Nanang. Ay, sapay lako mga rod, tasaanin agumura ni Nanang ka ni tatang. Nakakaasin tumanen ni tatang ang mga ayo ka ni Nanang. Gumatang kay tilako ka tilapia, Richard. Ha? Ay, nabnabyag at tilapia day talako, Mama Maricel. Why, nagdadakkel pa tilapia. Gumatang kan, tanala ka lang, ti presyo na. Ay, may saman nga ro dakilaw. Agsidak man nga ro di ti presko at tilapia. Naumakmat nga minan iti pasigan natang. Akasit ni pan nakaumam kanyak, kasta ka day. Aday ta ka manain. Inik ka manin iti sabali kay papanantimbagakin ka. Narabak ka launay. Nagdoyan ti gatgatang nga matilapia, Richard. Richard, anya day ta? Tilapia ni Maricel, ay gumatangak iti tilapia, bakit? Kartingam ti umasidag dito, Richard. Huwan bakit? Humayain! Nananay, mabutang ka magayam ka ni baka mo, Richard. Ay, piman ka mag. Kayat mo ma, ti makisarsarita kan kuana? Saan met, bakit? Saan met bakit? Hamok Anya ti ammaom? Igagagara ni Maricel ti umay aglako tapno makita na ka. Anya lakit din ni Rosana. Di mo kumay kaniti sa bali kay papananti nakitam. Amom lang nga ro din adyak kaya ta makisarsarita kay tinay di abakas, inaramid mo pa ilang. Anya, bakas ko nam. Apay, isakit mo na di babae, Ha? Ay, kwa. Ha, makitam? Talaga nga dapay la para gustom kun kwa na, Richard. Ha? Ay, makasangsangit akon. Ay, sus, di kag sangit abakit. Husto daytan. Parparigatem lang ti bagayim. Kagurgura ka, Richard. Sinaktam ti pusok. Anya? Napananti kon sinsyam, ha? Di ka kadimasyan kanyak, Richard. Ay, sumardin kan bakit? Nagdrama kamit tayo. Ayan, dagiti karimidi kanyak, Richard. Nagkari ka syaklaang. Kasla tilinubila lang Nagsakit na ito ngay naramid mo kanyak. Nagsakit, talaga. Awan sir-serbe, malalaki. Na, sumardin kan
Manipod ita. Agpili ka no sino ka na kami ti ayatam. Siya ba? O ako? Ikaw, Rosana. Ay, sinalbag. Urayak lamay sursurutan iti pa nagdramam. Sinungaling! Paan na ikaw? Di naksipatin nagsakit. Magdusa ka! Naglabagan ti Pingping Mao, pare Richard. Ay, Naay, uray ti panagsinaay Mao. Adda pasurot na asakit tinakam, pare Richard. Parikot talaga, pariaga. Amuklatan no niya ti pagparparikotan, pare. Ginura na kamanan ni Bakit Mao. Kanya nga ti aramida kaya. Ay! Ha? Kanya nga no pa'y paiswaklangain. Tay? Ti pagpabasol kanyak ni Rosana pariaga. Tutupak sa langan ni Maricel. Ay, di mo aramidan day ta, pare Richard. Di mo nayunan pa ti parikot yung asawa. Ha? Ay, womanan, ani Bakit mo, pare? Nauma ako na mga ayo kan kwa na. Ang mga no makita na kamin tumanan ngagsarita kini Maricel, gurain nak tumanain. Amukon! Tiyan niya, pariaga. Kastoy taramida, tapno mapunas ti gurakin ka ni Bakit mo, paray. Ha? Iyarasaas ko, pare Richard. Iyasidig mo tilapayag mo. Ay, sige pare. At yung tilapayag ko. Epektibo nga taday tangimbagan, paray. Padasam bareng umipiktaw, pare Richard. Sige, pariaga. Ngam maudin da ito, nga ramidag. Oray saanan nga agaw-awi dito'y balay ni Tatangyaw. Kagurgurak na di alalaki. Kagurgura yumanin ni tatang, nanang. Babaero ti sinalbag alalaki. Husto daytan, nanang. Ulitak manin nga ibaga kada kayo. Asaan ang maaramid ni tatang ti agbabae. Anyat amok nga, Jessica. Ang mga nuli mo ti panagsinsinarak na iti day di Maricel. Nanang. Uy, oray jak makitkita ni Tatangyaw. Kayat ko pa yan na pumanaw ni Tatangyaw. Ngam ti makitkitak nga da babae na. Anya lakit din ni nanang. Pit-pitak to pa di ulo na. Anya. Ha? Apay nga dan na iwara petals dagiti sabong iti swilaw. Nida, agturong dagiti petals iti pagidaan. Na, sino nga iti? Surprise, Bakit? Ha? Richard? Anya ti kaya ta sa wanda ito'y? Buyain na ka. Ay di ka man agsala iti kasta Richard. Nagalas. Kasla sala ti macho dancer. Ew. Ikate kon ti shorts ko, Bakit? Ay di mor aramiden day ta Richard. Hay, nagalas ti langam nga agsalsala. Ikate kon ti shorts ko. Ay, aday ta. Richard? Magustuhan ka di, Bakit? Ay isublim di sapin mo Richard. Ay, di ka lagbay na nakasuot iti kasta. Kaya't ka lang mo pagkatawain, Bakit? Di na ko man kagura. Ay wunan, napakawan kan. Basta isublim day ta sapin mo. Ay! Ha? Di na kon kagura? Ay saanan? Di ka nagsilos? Ay saanan? Promise? Wun, promise lakay. Promise. Ay na. Ay, I love you, Bakit? I love you, Mat. Lakay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Please forgive me. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din!
David! David! Nay, si kamot gayam anti kurason. Anya ti aramidam dito'y balay? Adda ka din ni inang mau. Adda, antay. Anyat aramidin na ngay. Adda jay kusina, antay. Aglutluto. Apay aya. Sa ludsod man, numabalin ti bumulod iti planggana yaw, taaglabaak man mag. Mano ti buluda man ti kurason? Si kakit dimot. May salaang Ala, agawaam ti mga latag dardarasak. Mabitla nga raw, tadamagak ni mamang, antay. Anya ti umay mo ibaga, David? Mamang, adda ni anti kurason di tarwar. Anya manen ti umay na ibaga? Umay manen bumulod iti gamit tayo? Wain, buluden na kano ti pelangganam, mamang. Ay, anya lakit din day ta amari korason. Saan na pa'y nga insubli tayo binulod na asilyasi tayo? Ita, agbulod manan iti planggana? Anya nga iti bagakan kwa na? Ibagam nga usarak ti planggana tayo. Dayjay pa'y lang matikunam, mamang. Sana pumanaw dayjay no saan mo apabuludan. At tuyin ti palanggana bulbuludam anti kurason. Agpili kan no anya ti kayat mo. Dayta ti pabulod ni inang mo kanyak, David. Wen, iso ti bilin ni mamang antay. At damat nakitak akabarbaro a planggana yo. Apay ngay aday tadaan ti ipabulod na. Grabe ka mat anti kurason. Sana daan dagito uy. Ket no kagatgatang lang ni mamang idi napalabas sa bulan. Sa maysa, saan mi nga ipabulot ti kagatgatang ni mamang apalanggana? Ta saan kanupay anabunyagan, antay? Anya binunyagan mat asasawom, David. Saan mi pa'y nga inusar? Iso asaan akayat ni mamang nga ipabulot day apalanggana? Ay katpilyam mat atay mayat aplanggana. Ta iso ti ipabulod mo kanyak, David. Awanin ti adu pa'y asawan ti kurason. Agpili kakit din. Intun kwan, ibabawi ni mamang. Ay, si kamot gaan ti masabat kumare. Sa dino tinagapwam? Ay na, napanaklabim mulod iti planggana, maray. Kitaam to'y impabulod ni Mari Trineng, ha? Daan a planggana. Anya kalakit din aya mare. Katno day ta ginatang na idinapalabas a bulan. Dilagbain amang ipabulod iti kastawi, maray. Iti anya kumaaga po nga agbain ni Mari Trining ken ka. Si kakit di ati agbain mare. Planggana laang ng bulbuludem pay. Grabe ka mat, Mari Mimi. Apay, nasaktan ka iti imbagak mare. Sa dino ayan ti may sa planggana tayo, David? Sa dino manan tinangikargaam, ha? Anya lakit din ni mamangaya. Amangan mo't no jay binulod ni anti kurason ti bagbagam amapukpukaw. No kasta, saan pa nga insubli ni Mari Corazon ti binulod na planggana tayo? Saan pa'y mamang? Na yan day ta a tao. Di na ammo ti mangisubli iti binulod na. Ingka man kit di alaan iti balayda, anak ko. Nakababain mat kan kwa na. Wen mamang, innakaon. Ay, masurunak iti dayja ako rason, lakay. Anya manen aya ti basol na ken ka. Di na ammo ti mangisubli iti binulod na planggana. Agasam ngay, agmay sa bulan ti planggana tayo iti balayda. Amangan met no nalipatan na laeng nga insubli. Oho, ay, jak mamati. Ti ibaga na kit di, talaga adi na kayat nga isubli ti binulod na kada tayo. Anya laki din aya. No amok lang akasta ti aramiden na, di saan kon a pinabuludan. Nala, hustaw. Bayamon da jay. Tinapatag kat maisublin ati plangganam. Anya ti gagaram, David. Apong, umay ko lang alaan ti binulod ni anti kurason na planggana ni mamang. Naibagam ka din kanya ti makurason. Wen, imbaga ko ni tayapong. Ay na, no apayang mat ngamin adin na insubli dagos. Wen nga rod apong, kasta unay ti unget ni mamang itay. Anya lakit din day tanga anak ko. Ta naglay nga agbulod. Ngam di na mo tagi sublay. Kastamot lang ti kunan ni mamang apong. Adto yan, tidaan a planggana yaw, David. Agyaman ak anti kurason. Iyawid mo, tapno awan ti ado asa ni inang mo. Nakababain mat unay kan kuana. Agyaman ak antay. Sige, inna ko na apong. Sige lang, David. Agan-anad ka.
Sa dino tinangalaam iti dayta aplanggana, David? Daytoy matintad niyan ti korason, mamang. Sigurado ka di aplanggana tayo dayta, ha? Ay, jakam mo Ay, anyalakit din aya, David. Kasano adi mo ammo, kat sika tinangyawat kani antim ako rason idi. Nalipatak nga ruden, mamang. Basta daytoy tintad na kanyak. Makaungungat to pa itay, mamang. Muti man dayta aplanggana, David? Awatem, mamang. Kita anayin bag, David. Masigurado ka saan aday ito ti planggana tayo. Kita daanan da ito Kasla saan pa yan mabalin mausar. Sa maysa, kabisado ti planggana tayo. Tanasuratan da dya itinagan ko. Kita man, no ada na isurat at training iti da iti planggana. Awan mo ti makitak, mamang. Kaya't nasawan, saan aday ito itay planggana tayo. Anya ti masapul mo, Mari Trineng. Umay ko isubli iti planggana, Mari Corazon. Saan aday ito iti planggana mi binulod mo ide? Isumaday ta, Maray. Saan asyak ti padpadasam takabisadok dagiti gamit mi, Corazon? Ay na, Maray, day tanga raw di planggana yu abinulod kaw. Anya kalakit din aya, Maray. Dagulit ka. Basit day ti planggana, Mare. Kadji planggana mi, dakkel. Nasuratan pa'y day iti training. Apay, di mo nakita? Ay sus, adamot gayam surat day di planggana. Oh, apay ang napaulimag ka. Ay naapod no ti ibagbagak, Mari Trineng. Day tanga raw di planggana yaw. No di ka mamatay, di saan laang. Pao naganak man nga ron di tabalayo, Mare. Kaya't ko laang ti makasigurado. Trespassing tar aramida, Mari Trineng. Saan ka pumanaw, aging gaasaan ko ang maalat ti planggana, may? Anya kalakit din aya, Maray. Ipapilit mo matikayat mo. Insublik lang arudan. Ado pa'y latirirem. Insublim angam sino katamat iti sabali a planggana. Makitak matlaang day di a planggana. Ops, may parit ti umunag di tabanyaw, Mari Trineng. Aglisi kay ti dalan ko, Mari Corazon. Apay ko kat banyo mi matday ta. Trespassing ka. Aglisi ka, wano? Ayawan ti plangganam dito'y, Maray. Di ka makaawat. Saan nga extension ti balay yu da ito'y balay me? Tapno dito'y ka nga agsapol iti mapukpukaw agamit yaw. Anay ko. Apay ngay asinipatnak, Maray. No naglisi ka kuma, saan kuma ang mapasamak day taken ka? Ay saan, Maray? Di ka umunag di tabanyo, may. Hay, kunakun kat. Adda dito iti planggana, may. Oh, kita am dito a planggana, Mare. Nasuratan iti training. Ay, ulbod ang nakpailang, ha? Ni mo training, tinasabat ko iti dalan Corazon. Ay, dito'y balay tinagapuan na. Wan, dito'y balay tatang. Ay, mabit lang. Nananotang iwat mo. Dinanog ni training tatang. Marurudak nga raw. Anya gamin ti baso mo kan kuan na. Awan magkalaat-latan dinanog na. Amok ni training. Saan nakakabilay no awan tinaaramida madakas kan kuan na. Anya lakit din ni tatang. Asino ti anak yu aya? Siya kuno da dya trinay. Sa dinaw tinaggapuam, training bakit? Di tabalay da, Mari Corazon. Naglalaingan day di a tao. Mapanakit din sukat ti daan a planggana da, iti planggana tayo? Amangan mo't no saan nangeng gagara? Ay na Brandy, amok ti ugali day di a Corazon. Narigat mo't no bastag pabasol kalatan. Apay nga rod, adi na kayat apasrakan iti balay da itay. May salaang ti kayat na asawon day jay, Brandy. Ilamlamang na ti planggana tayo iti unag ti balay da. Naimbaglaangan ata sinuratak itinagad ko day ti a planggana tayo. Ay, tanong saan? Amanga no tinagikwanan. Mabalin mo't amaala day ta itinasayat asaritaan. Saan ton ang makaulit day di a Corazon kanya? Irwar mo man amin agamit tayo, David, anak. Ano ang mamang? Ay awanan ti ado asao. Basta irwar mo kit day. Anya lakit din ni mamang. Parigatan nakpailaang met. Anwam ngamin aya. Irwar mo tapno suratak itinagan ko. Ay narigatan. Ang mga no umay manin day di a Corazon. Kat ibaga nanto manin ako kuana oray saan met. Anya? Ay agraman tabo. Kutsara, kan kortina.
Irwar mo, ta suratak amin itinagan ka. Ni Mamang Mat. Nasken nga aramidak daytoy. Tapno saan at tagikuan ti sabali at tao dagiti gamit tayo. Umayak man makistambay, mare. Sige lang, Mari Mimi. Awan ti parikot iti dayta. Anya nga iti ubra ang mare trineng. Sursuratag itinagan ko amin agamit me. Tapno saan ang mapukaw, Mare. Pati kutsara. Toothbrush kan tabuyo. Sinuratam iti training, mare. Wana, narigatan. Anya kalakit din aya mare training. Kasla dati agtatakaw dito lugar tayo iti kastangar aramidam. Pudnomat ka anda, Mare. Kastoy na Mare Mimay. Nagbulod ni Mare Corazon iti planggana kada kami. Idi apan mi alaan iti balayda. Sino katan na iti daan a planggana ti binulod na kada kami? Aniya? Dahita ti pudno. Iswasi ka, rugyam mat na suratan itinagan mo ti amin agaamang mo. Narigatan, natagikwaan ti sabalay. Pasla saan kamutan amapmapan iti ayan ni Mari Trineng, Mari Mime? Aywan, saanan mare Corazon? Adu ngamin ti pakakumikumak. Anya ti pakakumikumam aya, Mari Mime? Makitkitam dagiti gamit ko, mare. Apay dagita? Kargak amin ti tatak na. Tapno saan amapukaw, mare? Anya? Wen, nadamag ko ngamin. Nga adda dagiti daduma dita at tagikwaan dati sanda ako kwa. Na, siyak ka day ti paspasagidam, Mari Mime? Ay saan, mare? Anya lakit din aya. Ay sos, di kan aglibak, Mari Mime. Amo ka, siyak tinagin inistoryaan nyo kin ni Mari Trineng, idi malum kalman, pasado alas 3, iti arubayan da. Kita mampay, asaan ka anak ikaruba? Kasano mga mintatang, kaguradak dagiti ko kumaray. Sursuruam nga mendag pakumbabanak ka. Noam mo masika tinagbasaol. Sikatag daw iti pamakawan. Siyak laeng ayat yadda basol na. Uray da Mari Trineng kan Mari Mime. Pinagin inistoryaan dak idi malum kalman iti arubayan da Mari Trineng. Anya lakit din ti anak ko aya. Siyak manintag pakumbaba. Siyak lang aruda na kanayon. May salang ti may bagakan ka Corazon. Ibabam ti pride mo. No kasta ti aramidam. Mailiklik ka. Iti anya man agulaw. Anya ti aramidam diti balay, sika Corazon? Umay ko kumaitad ti adobo kada kayo, Mari Trineng. Naimbag lang adda sida inyo. Ay saan? Jakayat nga awatan dayta. Ang mga no kinargaam iti sabidong, tapno makabalas ka kanyak. Anya kalakit din aya, Mare. Sa dino kumangay iti pangalaak iti sabidong no bilang laeng. Anya nga iti amok. Anya lakit din aya, Mari Trineng. Pakawanan na ngaminan, please. Pasensya kan pinaginteresak ti planggana yo. Ay, di nakman, dramaan si ka, Corazon. Grabe kamot, Mari Trineng. Sa anak ngagdram-drama. Uray kita tirupak ko. Seryoso Sige, tapno di mo mat ko na, awata ko ontit itad mo nga adobo. Ken pakawanin ka. Ng pangasim tadi mon ulitan ti inaramid mo, Maray. Ay nagyaman ako na, Mare. Ikarik ngagsingsing putakon. Ay, I love you, Mari Trineng. Chuk, chuk. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Dalia, Apay ka di, idang. adda bisitam ijeroar. Ha? Asino? Asino kumapay ngay? Ni Edgardo Anya ti aramidin na dito'y balay da Dunya Maxima, idang. Ay na, kaya't nakakano makita, Dalia. Kasano ngay no makita ni Dunya Maxima? Sapay sikreto lang ti relasyon, May. Adda na panunot ko nga aramideng. Alaam na gito abasura. Ano kumangay dagita basura? Anya kalakit din aya, Dalia. Tapno addan to irason mo kin ni Doña Maxima no saludsuden na no sa dino tinagapwam.
ibagam anapan kalaang nagbasura. Sa dino tinapanan ni Yaya Dalia, idang? Ay, kwa, Doña Maxima. Napanlaang nagbasura. Pudno ka di, tay bagbakam si kaidang. Ay, uuwan. Pudno timbagak, Doña Maxima. Oh, apay nga roda kasulamadanagan ka. Ay, kwa, ay, saan mat Doña Maxima? No, adda ipaaramid mo kinidalya, siyak pailaang ti mga ramid, Doña Maxima. Alaman nga rod, itimplaan nak iti kapek, idang. Ay, areglado, Doña Maxima. Mabiit lang nga ron, taag timplaak iti kapiyaw. Kumusta kan, Dalia? Anya ter aramidem dito paraangan ni Doña Maxima, Edgardo. Kaya't ka lang nga makita. Kasano na makita na kati Doña? Sigurado ang makapungtot maninday jay. Sapay istrikto kadagiti babaw nun na. Sana bali Ta dito'y arubayan dalang mati pagsaritaan ta. Santa mat nga umadayo, Dalia. Anya lakid din aya, Edgardo. Di mo amo ti kinatao ti amo may. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Sabong para ken ka. Anya ti kayat asawan tinakitak, Dalia? Ay, kwa, ato yun dagiti basura may. Manong nga basuriraw. Pasensya kayun Manong basuriraw. Manungal daw nga minin asaan kami nagibasura, iso naurnong. Tikan ko mong trapay, Edgar daw. Ay, okay lang, ma'am. Trabaho mi, timang kolekta ka dagiti basura yun. Sige, inakon, ma'am. Ala, kung dagiti basura yun. Nay, kunak man no nag-date kayo kini Dalia, para Edgar daw. Saan natuloy, pare Norlan. Anya? Nagkapoy ka ba't gayam, pare? Nakita na kami nga rod ti baak adon niya. Mabitlaeng. Anya nga dagiti inyawid mo ang nakasupot, pare? Basura dadon niya Maxima, pare. Ay, na yan, pare. Pati basura da inyawid mo pa yan. Anya ka lagi din na ya, pare. Napayak lang nga roden, katawaan nakpay. Sa dino nga raw ti pangipanam ka dagita basura, pare. Ibasurak to, ninton adda umay agkolekta. Ay, piman kamait, pare. Imbis akat katawaan nak, tulungan nakit day, pare. Ada na panunod kong aramidin, pare. Anya nga day ta, pare Norlan. Umasitig ka, taiyara sa askukin ka, pare Edgar daw. Anya nga itimbaga ni Edgardo, idi imbagam abasurero. Idi damo, kung kontraan na. Ngam awanin tinaaramidan na. Tanakita na kami ni Madam. Ay, piman nga Edgardo. Ay, nubak nang kami laeng. Saan ako nga agtrabaho ka ni Doña Maxima? Anya nga tanugumatang kayo kin Edgardo iti cellphone nyo. Tapno nalaka akuntakin nyo titunggal maysa. Ay na idang. Uray anda igatang ko iti cellphone. Jakmat lang amo no kasano nga usaran. Anya nga rod, kasta kayo latan akanayon? Kasano, numauman ni Edgardo kan ka? Saan man aday ti pagsaritaan ta idang? Ituloy takit ditek trabaho. Nagdalusak mat idikalman, ngam adumanin tinatnag abulong ti kayaw. Ay, na yan. Makapabannog ti kastoy. Psst! Dalia! Sino ngay dayjay? Adak dito'y Dalia. Naimbag nagsapam. Edgar daw? Sino tinangibaga nga umuli ka ditang ayaw? Shh! Di mo pigsahan ti saom. Amangan numang nagtidon niya. Anya nga minti umay maibaga aya. Awan. Kaya't ka lang nga makita, Dalia. Anya ka lakit din aya, Edgardo. Ay, naimbaglangan at nakaturog pa'y lang ni Doña Maxima. Nasayat man itong kasta. Adda oras na ngagsarita. Saan tamat ngamin amakaruhar? Takanayon abisi ka. Ay sos, mano nga orasan nga agis istoryata ditoy. Amang ano sapsapulan na kun ni Madam. Anya kalakid din na Dalia. Awan pa'y timay sa orasan niya. Sino ti kasarsaritam dita, Dalia? Itay paya sapsapulan ka. Adda kalagayam dito'y likodan ti balay. Doña Maxima?
Naimbagabigat mo, Doña Maxima. Si kamanan? Ay, wan, siyak, madam. Ako ang amin. Kasapulak ti kais istorya. Iso analagip ko ti umay dito yung mansyon nyo, ma'am. Edgardo. I can handle this, Dahlia. Agpudno ka man kanyak. Agdat-daton ka kade kiniyaya Dahlia, Ha? Siyak? Agdaton kiniyaya Dahlia? Oy, no way, Doña Maxima. Pasensyaan yun ti baklagayam ko, Doña Maxima. Heartbroken nga men. Iso panunot na ti umay istorya kanya. Malagip mo pa'y ka di madam, jay sabaw nga imot na idey. Sige, mabalin mo ti umay istorya kiniyaya Dahlia. Ngam pangasim, tadi mo disturbuan no adar aramidan na. Nalawag ka de. Wan, Doña Maxima, makis-istorya aklaeng, no saan abisi ni Dahlia. Apay matakas na ti inaramid mo itay, Edgardo. Anya kalaki din na Dahlia. Inaramid ko day jay, tapno saan makadlaw ni Doña Maxima. Naimaglaangan ata epektive. Wen nga rod Dahlia. Ay, kastaunay ti danag ko itay. Oray siyakmat Adda ka di pa aramidam Dahlia. Aglabaak pa Edgardo. Sika ngay, saan ka nga agawin? Saan pa Dahlia? Kayat ko pa'y ti agis istambay dito yung mansyon ni Doña Maxima. Oray nak nga rod at aglabaak pa'y. Kalpasan na, ituloy ta ti agistorya, ha? Tulungan kan? Saanan? Kabaulakmat? Aramidon ni Edgardo Ijerwar, Dahlia. Amangan numakita ni Doña Maxima. Amo ni Doña Maxima, nga da ni Edgardo. Ngam ti amo na kat bakla ni Edgardo. Naimbag man, tadi na pinapanaw. Sapay kagura na dagiti lalaki. Ha? Di mo amo? Apay mat ana ibagam ti kasta, idang? Anya kalaki din aya Dahlia. Mano atawan mo dito'y. Ngam di mo pa'y amo ti may papan iti love life ni Doña Maxima. Awan mo't ngamin tinangibaga kanyak. Kastoy na sakbay adumanon ti aldaw ti kalaysa ni Doña Maxima ken tinobyo na ani Fredo. Naamuan ti Doña, amalaksid kan kuana, addapay sabali a babae iti biyak ni Fredo. Pudno? Wen, saan la aday ta? Masikog ti babae ni Fredo, iso asaanen anatuloy ti kalaysada kin ni Doña Maxima. Ita, maawata ko no apay akas dyan ni Doña Maxima, idang. Agyaman ako na Dahlia, ha? Para itian niya, Edgardo. Agyaman ak, taoray busy ka, kat adala ta oras mo para kanyak. Un ata napatag ka kanyak, Edgardo. Mabalinta siguro ti agkalaysan niya, Dahlia. Uray kayat ko, kurang mati urnong ta. Anya kalakit din na ya. Mabalin mat asimple lang ti kalaysata, saan ka di? Amom Edgardo, sakbay apagsaritaan ta ti maipapan iti day ta abanag. Agurnong tapay nga umuna. Ngamin, awan mo't balay ta. Jak mo't kayat, makipagnaad ta kadagiti dadakkel ko. Wano kadagiti dadakkel mo? Ay, Doña Maxima, itay kayo kadipay dita? Son, umayak la ko mamangalay ti danom ngay numak. Adda ka de parikot, Dahlia. Awan mo't, ma'am. Oy, agpakada kun, Dali, agsarita tantumanen, no saan ka abisi? Mabalin ka di agsarita ta, idang. Ha? May papanitian niya, Doña Maxima. Agpudno ka man kanyak. Asino jay bakla ka na yun nakadwa ni Dahlia? Ay, kwa, Doña Maxima. Ni Edgardo. Asino ni Edgardo iti biyag ni Yaya Dahlia? Ay, kwa, Doña Maxima. Agpagayam da. Ibagam ti pudno kanyak, idang. Kwa, pudno mo ti bagbagak, Doña Maxima. Jak kayat ngol ulbodanak si kaidang. Yaya Dahlia! Yaya! Apay ka day, Doña Maxima? Itimplaan nak iti kapek. Day talaang, madam? Wan,
Kitam, tadi mo unay kaaduan, ti asukar na. Wan, Doña Maxima. Sandwich ngay. Mangalak ka di pa, ay? Sige, yalanak mo't lang iti sandwich. Kalpasan na, agdalos ka. Punasam dagiti tawa, kandalosam tarubayan. Wan, madam. Aramida manasaya at titrabahom. Diyak kayat ngagtugtugaw ka lang dita, amak in-nistorya iti dayjay abakla. Tasan ka suswelduan, tap nagtugtugaw ka lang. Nalawag. Wan, madam. Maawatan kayo. Anyatar aramidam dito'y mansyon ko, Edgardo. Ay, kuwa kuma, Doña Maxima. Kaya't ko lang sa rungkara ni Dalia. Bisi ni Dalia. Ado tinaskan nga aramidan na ita. Ay, kasta ka di, Doña Maxima. Adda ka matgayam, Edgardo. Anya kalakit din ay Dalia. Jak imbagarumwar ka. Tikonak, punasam dagiti tawa. Pasensya ka, Doña Maxima. Ituloy kung ti ipapaaramid mo kanyak, madam. Saan ka apod na bakla? Saan ka di? Anya kalaki din ay Doña Maxima. Sana ka di anapintas, iti panagkita yo. Sardangan nak si Edgardo. Amok nga da relasyon nyo kiniyaya Dalia. Ha? Adda ka di pangalam, iti pakan mo kini Dalia no bilang lang. Adda ka di nornong mo. Ay, awan pa'y. Ngam ano sakti makitang dan, Doña Maxima. Panagkunam ka di kat umanay day ta, Edgardo. Mabalin ka day, nagsarita ta, Maxima, ading ko. May papanitian niya Manong Silvestre. Jak maawatan, no apay akasta ka, ading ko. Ayat kayat mo asawan, Manong. Ada ka di dakas anarabida. Amo mading ko. Saan na nasaya at alapdam ti ayan ayat ti dua tao? Anya? Di ka agindidi. Ada relasyon da Edgardo, kendalya, sanaya. Tapno ibagakan ka, Manong Silvestre. Saan ko alaplapdan ti relasyon da? Nukas tagarod, di mo idapakibyangan. Ay na, Manong, katulong ko ni Dalia. Katyak kayat amapasamak matkan kwa na tinapasamak kanyak. Kanya kalakit din ayading ko. Amo ngay sakit mo dagiti katulong mo. Ang kita kumamot ti limitasyon mo Ang mga numaumadaken ka, ket agresign da iti trabaho da. Si kamot la tinakakaasi. Ato yun ti sweldo para itabulan, Yaya Dalia. Agyaman ak unay. Doña Maxima, madam. Anya kalakit din aya. Awan ti rumba nga pagyamanam, nagtrabaho ka man. Ay nay, sobra mo tintadyo kanyak, madam. Panagkunakot swildok da ito iti 5 abulan. Tulong ko da ita kada kayo, Dalia. Ha? O manay mat siguro da ita, nga usaran nyo iti kalay sayo. Saan ka di? Ay na, agyaman ako na, madam. Ay narakupin kayo man. Narakop na akmat, Dalia. Maragsakan na kamin unay, madam. Italang ang makaigamak iti kastoy kaado a kwarta, ha. Diyak kayat maitulad ka kanyak, Dalia. Katsapay la kuma, tagtultuloy tinasaya at a relasyon nyo kin Edgardo. Wad gayam, palubusak ni Edgardo nga umay mang sarungkarkan ka dito yung mansyon. Iti may sa kondisyon. Anya dita a kondisyon, madam. Di mo baybayan ti trabahom. Anya lakit din aya, madam. Day talaga ayam. Diyak baybayan ti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.